Hinkwalao kayini, nifanir kushai bebele minkara hinkwayo, and samulo, wuhosib zashikwembu, bzibeki wila ebibelain. Loko bebele ibulabula, ishikwembu shibulabulaka. Exodus 20, verse 1. When the Bible speaks, God speaks. Loko itlaya Exodus 20, verse 1, hikuma milau yakume namambiri. Or hikuma the 10 commandments, milau yakume. Ungatsuki uosha, ungatsuki udaya, ungatsuki uyiva, ungatsuki uhamba. The 10 commandments: don't steal, don't cheat, don't steal, don't commit adultery. Why should we listen to these things? Hinkwalao kayini, ifanir kulande la silo, lesri bibeli subalak. Kumeshana nilaba kuosha, nilaba kuyiva, nilaba kudaya. Hina hifana kulandela milau yakume, hikuba loko bebele yiwulabula ishikwembu shibulabulaka. Vonani, kutani shikwembu shibulabula marito walao hinkwao shiku. Subulishaku marito lama, ama umi munu, ama humangi miatlakati amina. Vangwana ba lishaku bibele yibula bibele yihuma valungu or matiku mangwana or vavanuna vangwana bibele yihuma shikwembu. So loko bibele yiri unga kizami imatwani kashika musohabu unga pali unga dai unga embi unga oshi. When the Bible commands us to obey these rules, this is not just a book speaking, this is God speaking himself. So, ay fushiteni. Hikwalao kayini nifanir kushai bebele minkara hinkwayo, samulo. Buhosib zashikwembu bzibeke wile ebebelein. Loko bebele yiwulabula, ishikwembu shibulabulaka.